Lorenzo wakoreraga RBA yerekeje kuri SKFM. Umunyamakuru wa siporo Musangamfura Christian Lorenzo wari umaze igihe mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, akaba yari amaze kubaka izina kuri Radio Rwanda, yerekeje kuri SKFM. Kuri wa gatanu tariki ya 2 Kanama 2025 nibwo SKFM yahaye ikaze Musangamfura Lorenzo Christian ibinyujije mu butumwa bwashyizwe ku mbuga nkoranyambaga zayo. Uyu munyamakuru nawe yasangije ubu butumwa abamukurikira, babukurikiza amagambo agira ati: aho ushaka kwibera umisemo muhitamo nezerewe bitavuga. Lorenzo yaramaze ibyumweru 2 atumvikana kuri Radio Rwanda na Magic FM nyuma yo guhagarikwa amezi 2 n'ubuyobozi bwa RBA kubera kurwana na mugenzi we Rugaju Rigana. Aba bombi barwanye kuwa 26 Kamena 2025 ubwo bari muri RBA hafi yawe, gahunda yo kwegereza Radio Rwanda abaturage mu karere ka Karongi. SKFM yari imaze igihe icungira hafi Lorenzo, dore ko yamwifuje muri Mutarama uyu musore agasezera, ariko RBA ikitambika bikaba ngombwa ko akomeza gukora kuri Radio Rwanda na Magic FM yajyaga yumvikana. Kuri radio nshya Lorenzo agiye kuhasanga abarimo Nyirarusamu Karenzi bakoranye igihe gito kuri Fine FM. Lorenzo yatangiye umwuga w'itangazamakuru kuri RC Musanze, aho yaje kuhava yerekeza kuri Fine FM. Icyakora ntiyamara iminsi kuko yahise yerekeza kuri Radio Rwanda, aha naho ahava ajya kuri Radio DC mbere yuko ahava agasubira kuri Radio Rwanda ku nshuro ya kabiri nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe.